Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi nsati wa Gagash loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Gagash hi kha hi hundza hi ka kokwani Fonyonyo yi kwate ngopfu mani yi kwate ngopfu hi to yi defenda a friend I guess a yi kwate ngopfu man yeah hinkwenu ni sure ku mi aware ku ri Gagash khomiwile video clip already yi kona kwala ka channel yi le ku trending all over even ka social media ni sure ku vo tala ni ta mi swi voneni so loko swi teta hayi nsati wa Gagash ivi a respond akhawunti yaliya hi yo yaliya ya ve Charlotte Chakazo yo pfa yi nyamalala sure ku ya deactivate wa yi vuye pfa yi nyamala ni twi ku yo ni block kasi a ni blokiwanga ka ti-akhawunti ta me hinkwato ta fake a ni blokiwanga ni kona hinkwako okay so she responded by saying kasi kun'we of course the following day at the 15 August she wrote kahle kahle vuton'wini ku chavisa rifu ntsena imagine va ku u lovile. There is no hope for the dead, but there is hope for the living. We move, as you can see, kwalano swo kombisa marito yo ti chavelela obviously as hi swona ku masipala yi khomiwile and swi ti komba swi serious ku a yi za yi posta nchumu na loko kha ni cheka ka Facebook ya yona la because mina ni ri convinced ku loko yi ze yi posta ti-post leti after loko se yi khomiwile a ni ri convinced ku ngwenya yi nga yo huma kasi swi ti komba yi nga humangi Gagash as an update swi komba yi nga humangi van'wana va suggesta ku maybe somehow a nga a nyiketiwa foni ku a kota ku fonela tiloyara ta yena loko se a fikele because a na ku hetisimbi sa swi ni hlamarisa yina ku i poste njhani so hi leswi van'wana va nga suggesta and stuff like that but hayi ko va an update i developing story mara swi ti komba na ku Gagash wa ha pfaleriwini ndo hi kha hi swi languta la and since i khomiwe hi Friday swa ku i ya vu hi Monday yaleyi a nga hi kombisaka ku nga kombisa ku bye hi ta vona ni Monday swi ti komba tano okay swo vula ntsena ku a ni sisi Gagash wa hanya ngo lova solution yi nga ha va kona ku na hope leswi a vulaka swona nsati wa Gagash ka ha na hope wa hanya Gagash ka ha na hope yo swi nga solveka timhaka ta swi yena Gagash a nga khomeriwa swona hi nga swi tiviki mavona mhaka leyiwa leswi ka ha ri ku developing story and stuff like that and i tlhela responded to swin'wana swa swilo leswi vona ku swi tshama kha swi postiwa swinene on Facebook ko kuma ku leswi kha swi nga ri ku respondiweni hi munhu but Siphiwe Makhubele i represent vanhu laviya and i hlamuriwini la nga kombisa ku for sure loko ma ha ku hlangana a wu ku khete nyama ya kahle kasi u hume hi nsiya and mahanyelo lama u ma vone se u catini a ka ha humeki ku late KKKKK a hleka nsati wa Gagash i respondi nga kombisa timhaka ku ta fana xo lexi xi yiza ni di rhandza ni nga pimi by choice leswi nga kombisa swona nsati wa Gagash and I remember hi minkarhi loko a lwa na vo Khanyile a kombisa timhaka to yes a ri awa ku Gagash munhu wa tinwela ku byala like even his lifestyle but still i yini ka hina because i vone swo karhi ngi Gagash la of course a kha kombisa na timhaka ta support from Gagash like munhu wa ti-business like financial wise I remember hi swin'wana swilo leswi a swi kombisini ku na good side yena leyi a nga hi vona hambi sweswi yena nghena ku kereke mara i landze munhu loyi a tinwela ku byala and stuffs like that by the way swi ti komba nsati wa Gagash a ri kona le ka scene leyi because my one most obviously yali ya Megalia so my Megalia njhani swi komba ku ri leyi ya high end nyana a liya ya standard loko hi cheka na Mega hinkwenu hi tiva Etios leyiwa loko ni tsundzuka kahle Gagash a kombisini nyana ku na ka yin'wana live kha kombisa ku no i fika a yiva mali ndzeni ka Etios leyi ku a yi kha yi famba hi Mana Aya swi ti komba na ku Mana Aya a ri kona laha because loko tlhela le ka scene le loko Gagash a khomiwa Etios yo fana le exactly a yi ri kona lo a yi ri kona vo heli a yi ri kona yele vo heli Mega is the same thing ya fana Mega ya fana exactly the same a yi ri kona Etios yo fana yale mi vona ku yi nga paka kwala and then munhu loyi ni vulala ku yena loyi a nga mbala swa mirini kwalaha this one I mean na the whole swi nga swi komba na ku nga ku ri yena nsati wa Gagash man this one loyi hayi man swi ti komba ku ri yena man na marhama laniwa hayi loyi
swi komba ku ri yena nsati wa Gaga swi komba na loko Gaga xa khomiwa a ri kona nsati wa yena vafana guys. Even the way like a post chani loko the way leswi a yimisaka xiswona laha hayi man a misisi leyiwa na ku yena man. I'm convinced ku insati wa Gagash lo a ri koho le ka scene. I'm convinced this one, this lady here, I'm pretty much convinced. I'm convinced guys. Sure ka a ri kona la. Ta ya continue veve na poster ye. Yeah, I continue. Swi komba na wa ku ri yena. Swi then continue then road heta ku yini i vutomi a hleka wun'wana na wun'wana u fanele a tsala xikambelo mo ni tsala na ti tiva leswi nga kombisa swona. So vhele loko hi languta swona ku humelele swin'wana swo tala swinene like it's more like sweswi Gagasi na nsati wa yena va le ka nkarhi wo marriage ya wu yi attackiwa left and right ku kombisa ku va nga va ntina or kanjhani as mi swi vonile vhele ku hume swihundla swo tala loko a kha a lwa lana manager and stuffs and sweswi even then Gagashi a tlha a khomiwa sweswiwa. So within a short space of time ku humelele swo tala swinene leswi hi ngo it's an attack to their marriage and stuff like that. So a kona no kombisa no ku hayi xikambelo loko xi tsaleni ende ta pasa mara nsati wa Gagashi already munhu loyi a mina a nga hlangana swo tala ha swi tiva hinkwenu swi komba ku ri munhu loyi a nga tiya swinene unless Gagashi o bayiza a kumiwa loko o va a kha a lutla na vavasati ntsena, but other than that I don't think leswi nga va breaka leswiwa. And then nsati wa Gagashi tlha a responda ka timhaka ta na makhomero ya Gagashi la Vincent Twala yi fike yi kombisa timhaka ta ku njana a yi vukuli yi nga twangi sound ya xan'wanchumu na vona va vhake hikuva va twe swin'wana. Mina no sola loyi a nga endla social media va tele va lo good kwale ntsena munhu nandzu u hava ku fikela huvo yin'we mvula wa nandzu and stuff like that. So la a yi zama ku kombisa timhaka to Gagashi a nga ha khomini because of social media as mi swi vona ku munhu loyi a tshama kha expose swilo na timali hi nga ta kha hi vekela clip yin'we yo fana heta khale a pfa ka humesa timali and stuffs. Mara she responded by saying it has nothing to do with social media. Ko va ku vanhu va titwa power thinking hi vona. Hali a yi twa ku ya ku respond koko ni nge swi yisi mara ma swi twa ku swi yisiwa kwihi. Ku vanhu va dyondza ku nga ku ri vona va nga ndla ka khomiwa loko va kha va vula swilo swo karhi ka social media. Okay a yi right hi karisa sweswo. Wansati wa Gagashi tla posta Gagashi na vana kwalano clip ni nge yi tlanga YouTube ya penga nkarhi wun'wana and the stuff like that. Okay ku tlhela ku na yin'wana ti-clip ta Gagashi ti nga ku trendeni online xikhome mabutsi wo chavisa laha vanhu va referensaku nga ku ri swona na swona mara nsati wa Gagashi already hi kombise timhaka to no a swi fambisana na social media wa Gagashi a kombisa timali or anything but ya hi to referensa se swilo yile ku trendeni hi clip leswi swa fana vanhu mi ta mi kha mi hi vona online. A swo xava swikolo wa swona ka hiphole ku tshama hi ri kahle a yi tshama hi va na problem i to zi kwate ku dvo and ya switandala ti-hawks and ya khala lava vanhu va tsakise hikwalaho ka ti-hawks kwalaho ku mi tandlandela ti-hawks ntsena tshama hi va na problem i to zi kwate ku dvo swilo swi mi tandlandela ti-hawks wona hi mali ya event se banga hele a ri kahle swo a hi mali ya event ya hetelela ndlwini komba ku ni kahle but loko ni nyika mali ya 40,000 a ni luzi nchumu yi va ya ha ri koho hi leyi eka ni screenshot mi ya mi yisa kwale ka mi ku heti hawks i kombe mali yin'wana yo tala ya 40 u ta zi ku bvo a mina ni nga ti nga ndli event ni ndle event yele a ku na vumenemene vanhu loko va hakela ni endla xipenga Gagashi khale ka xipenga and stuffs like that. Hi kha ka section ya kokwani Mfonyonyo yi dye makala na yona yi dye makala swinene hikuva masipala kha hlaseliwa ka ti-TikTok and stuff like that swi nga khomiwa
ni ngo section leyo yi na nhlamba to some extent ku vula leri leswi andla swi van'wana swi nga va tsakisi ne so be warned. Let's go. Yeah, let's go. Buvukeni alo mndhaku lomu a mi tshika ku ya swindlwaneni mi ya ku ta jelezi yaleyo hi ku tshamelela timhaka ta vanhu sweswi ta ku va vo tshama boroka ka boro leti phayineleni hey mi swi vonini swa masifonyo mi swi vonini swa masifonyo a yo mi yivela mali kumbe yo mi dyohela hi ku i tiva timhaka ta yena leti ti nga n'wi yisa lomu a nga kona mara mi hlinga ku mi tiva ngopfu hey a ya a fela kwele a ya a fela kwele mana ho leswi va nga loya munhu va n'wi bala ndhaku hi xifulanga hi xindlwanini hi ze hi ku loko va lova ematilweni va nga ngheni hi ze hi vulavula swo biha hi ku rixa mi karhi mi hi loyetela vanyampfoko rindzu n'wina loko hi ringeta ku hi hala mi rhumela tintokoloxi ta n'wina ti hi sivela tindlela mi tshama mi ta kwala ka social media mi ta jamuka va mi satanyoko ndzu n'wina kambe ku nyiketiwa loko langusa vanhu lava ku vulavula ka social media i nga swi vona na wena ku ya impela sathani xi na vanhu va xona lava xi va rhumaka ku va ta vongola loko mi ka social media no hlola sathani xi na vini vana va xona loko i lava ku ta swi vona ku la sathani xi na malandza famba ka social media i ya vona swithlangi swa masiku lama i ta vona vanhu va kona swilo leswi va swi vulaka a va chavi no hleva munhu na nhlikaneriyo hozi kwalaha ka social media munhu wa kota ku fika a yima kwalaha ve ri le festereni ka panel yaleyo a yingisela timhaka ta yena a ni kume van'wani va karhi va ni hleva ku hleva a swi dlayi swo kurisa loko mi heta ku vulavula nbyeleni n'we mi vulavulaka hi vanhu mi profita yini kumbe mi manona or mi ndlala ro ma ondza loko mi ri wo nyuhela wa ondza swi na injection or loko ondzini wa nyuhela or mageyina ku na timali leti tlokaka hi n'hweti loko mi heta ku hi vulavula hoy ay olele ka spotlight vulavuleni mi vulavula swa kahle phela masipala ta vuya masipala wa mini ta vuya kahle ne mi tsala mi ku ha mani a ku yini mani a ku yini ku tse ku rhanga n'wina vanyampfokori mi tsumela ka masipala mi ku phela vanhu a va ku yini ku ri ku wena misatanyoko i nga ku vulavuleni sweswi i twa nga ku ya fela kona le i ta vuya mi ta se ku va n'wina va boroka ka boro mi tse mi tsutsuma mi ku hey monza mani vona ti rixaka ro phuta ku fana na matsonga a hi rhandzani ho pretendelana leswaku sweswi wa mimisana micila hi nga ri mhava mangovo mina xo puli xona n'wana wa ri ku ri le ku tweka ku vava a ringeta ku hanya a ringeta ku tihanyisa hi ku i tluwele hi khombo mimisana mincila loko mi fika tiphayineleni wo twa ku hey a hi phawuleli ya masipala ya ndleka yini makumu ka swona vanyampfoko rindzun'wini ande namuntlha vo hamba ku ri wun'wana ku ri two no phaphama so like ni tala ku va foni ya mina ni tlela yi ri ka TikTok and stuffs ni hloko ni kuma foni ya mhani yi ri ka live yin'wana kwalaho na ka ni kha ni vona live a ni live ta hela loko ti hela ti-live ya tlula hi yoxe ni kuma ku himpela ku ri busy kha vulavula hi masipala vo ma 1 AM imagine 1 AM kha ku vulavula hi masipala ka tiphanele nakona ha foni ya xihembi ko kona ku va kha ku ri busy leswo tiphanele naswona hey ko ya social media ta ku yini mara ni hlangana swo kha ku vulavula hi masipala imagine ni vo ma 1 hi vo ma 2 kwalaho so hey areds ha nghena makete vhele ni endla e poll la ni nga fika ni vutisa timhaka ta ku kwala ka channel loko subscribe no kota ku swi vona kwala ka channel swi kona ka ti-post ni vutisa hi ku wena ka n'wina mi twina ku masipala a nga khomeriwe yini ya ni vutisini la so loko hi cheka laniwa swi tikuma kha ku wina liyayo ku nga kha ku ri timhaka ta money laundering as mi swi vonaka or fraud kwalano even then ku landzelela ti-drugs van'wa swi fambisana na 17 in overall leswi swi nga tshamisana mara vo tala va kombisa timhaka swi nga kha swi fambisana ngopfu na timali areds kumbe kakaxangalo ku na swihungungu yo tala ngopfu online ni mavonavona ka Facebook ma sheriwaku such as very okay wona nga vuli ti-allegations for now hi ta vona ku mhaka yi fambisa ku yini kwana na mhani u swi tiva and ni kha ni hlaya switori swa ku mi kuma ka swi konekete na gagashi no ka gagashi ku za ku kumiwa ti-facts to ku endleka yini and stuffs like that. Alright, let's go for nyonyo. Plana ku mi teka data leyi mi apply mintirho kumbe mi fonela van'wani va mi vutisa ku hi nga kuma ku ntirho mani tshama ni vona vanhu va mixaka lowu hi mpfuka mheni beburiwa ni ku kwinya hi mpfuka ni ku mpo aka mhana mina hi 7 months va ni bebula ni ri machuwati
a ni nge tshama ni vona vanhu va so hi swa yi ri yini ri machiwadi arets matsonga kahle mina rivengo ma swi lava ku un'wana lo hi swa kahle ka Gaza a mi lava munhu wo humelela loko munhu o humelela ka Gaza mi n'wi venga hi nga ku mi ngo pfuka mi n'wi mintini va nyampoko ri ndzi n'wina a mi n'wi lava munhu wo humelela va Sathani va tele sweswi a ni hlayi comment ya Thyaka hambi wo vulavula yini i vongola hi comment ta ya vongolela kokwaho lo tolo a nga ha xwela ka makhelwani va n'wi tlhoma bullet hala ndzhaku yi buluka Sathanyo swa kona ni swi vona ku mani vona vanhu vo phuta ku fana na leswi swa ku i tsandzeka ku rhandza wa rikwerhu okay masipala i mani a nga tshama a nghena ka va kombela vuswa masipala i mani a nga tshama a ya ka vona a ku mina ni nga leswiwa ni kombela ku hlayiseliwa vana masipala i tshame a ya ka mani a ku ni kombela ku lombiwa mali a nga mi vuyiseli a ringeta ku ta ti hanyisela muti wa yena ani leswi nga n'wi endleka a ringeta ku hanyisa vutomi bya yena kumbe a hasla for site ra yena wisani ku languta ku ingaku swo va munhu wo sungula ka Gaza kumbe la misaveni ku a khomiwa ivi na ku ta vuya hi mvhulo a mi swi tivi hambiloko o teka vo ma 10 years a nge se vuya mara xikulukumba i ta vuya a vo teka vutomi bya yena i ta vuyi koho wa hanya van'wana mina rivengo rin'wana kahle i nga ri mana ti-syndrome lomu ti mihleketeni lomuwa lexi mi xi hleketaku i ku dlaya munhu mihleketo ma mi nge endli nchumu hama vulavula yini va nyampokori va nyankelengende va nyaboboro ka bo mi toloverini va misatanyoko loko mi tshamele ku lava ta tshamela timhaka ta vanhu leswaku ku hava bulu rin'wana handle ka ku lava ta sola vanhu loko ri xini he mi ngi voni ncawuke i chuhini phechawuke ma ngi vona ku a nga ha tsakangi mina loyi mi ni tsakini I'm happy mi ni tsakini ni kahle and a na probleme ni kahle 100% a na probleme ni pfuka loko ni pfuka ni ya ku boreka mati leswi xikwembu xi nga ni ka swona xikwembu xi hi nyike mintirho yo hambana ene xi hi nyike ku hambana un'wana na un'wana i hasla leswi a nga nikiwa swona mi ni nikiwe ku pfuka ni ya borha mati loko ri xini ni kha ni bawe yo wale ni kha ni ku kokwani fonyonyo va ri ka ku ri ti 15 ta August ni ri kwala ka xigalo karhi ni borha mati ka mahutsi leswi ni nga nikiwa swona mitlhaloma ni ri kona se va nyampokori loko ri xini n'wina mi languse ku ingaku mi ngo twa kokwani Chauke yi va ngheneriwini hi va ka Hawks va ta va manya masinyiri mi ta kota ku tsaka va nyampokori ntsungwini phela va ka Hawks ve le ntirhweni i ntirho wa vona ku va ta hi manya loko swin'wana swi nga tshamisekangi ene i ntirho wa vona ene loko va ku lavisisa va kuma ku na leswi va nga swi tshembeki va right ku ta va ta ni manya ku ni ta ni hlamuseta la mahlweni ku hayi n'wina va Hawks leswi wa swi fambise xileswi se va nyampokori mi lata ku munhu hambiloko a nga ri na nandzu ni fanekele ni va na nandzu mi fana swi ke ku dya leswaku loko a mutini mi ri vanharhu ku va na wo tlhariha na xiphuva xikarhi na wo tlhariha wo le makumu mi ku loko ya ku ya lova luwa wo tlhariha wa kona nga mahlweni mi ku loko a ku yo lova xiphuva lexiya u sala luya wo tlhariha luya ku ri ku n'we mi nga n'wi dlaya va nyampokori ndzun'wini va nyankelengindini van'wina kahle ingaku mi le kusuhi no loya mahari vantsongo van'wina ka Gaza kahle vilo hi dzukulukumba a mi n'wi lava munhu wo humelela I think hiyo summary ya kahle chinga fonela ayikwatini hayi leswi swin'wana swo kha swi repeat guys swo kha swi repeat but in overall I think summary laha ni nga fika kona hi kota ku yi vekela kahle and stuffs like that sure na watoto kakaxi khomiwini wa ta ni nyangatswini tikholo tole ka WhatsApp se tirona ti-video kakaxi khomiwini n'wanuna wo khomiwa swa timali wo khomiwa i bensati tolo va n'wi tolo i bensati tolo i mbanyerini n'wanuna wo khomeriwa swa timali n'wanuna fika khomeriwa swa timali n'wanuna u swi ku va ku i bensati kumbe va ku tolo ku hala n'wanuna a khomeriwa swa timali n'wanuna a khomeriwa swa timali n'wanuna i word of the day man namuntlha n'wanuna a khomeriwa swa timali n'wanuna bensati tolo i phema mazala hayi